Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, puas amban kapamudji tebi si alen mahasutsi mahatinggi, iyene Allah subhanahu wa ta'ala magparihala sin kemon, magbaya-baya sin kemon bakas pinapanjari, damikian kapanalawatte si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yene panghu sin kemon, gaknia amban me kalaatan, damikian gaknia amban me kahapan, buat malainkan tapangaka wekne, tapasampay wekne, si kemon mian painte, yene ummat ni ininen silabian me kaulamaan atawakan wa ala ra'sihim pagkukanan de yene me sahaba. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, buo ko kaamkemon magsarang sukur si Allah subhanahu wa ta'ala, yene pagsukur sampurna, pagsukur ga'niya bekkatanne, insababannen masimasi in kabayate ngahati yene ilmu Allah subhanahu wa ta'ala in boote bangkite mole tudju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari in maudu'ten si oras ininen atawakan si kuhap-kuhap ininen, yene kalaatan yene meksiye lellah magdenderende. Payaman tebang ine kalaatannen si ginawa barande latun painte si pamilyare, damikian painte si mujtama'de, yene si community re atawakan society de. Damikian kalaatan yene me siye dende maglella-lella. Bang ine isab kalaatan paatag sisiye dok pamilyade, damikian dok iyene mian painte kaumande. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala isebtebi in agama Allah subhanahu wa ta'ala hin kompleto, ga'niya kulang kabusne, si kemon labean makalaat sin pag-akhirat no, inakahan keu we agama islamin, tinoan keu we agama islamin. Damikian kemon labean makahap sin pag-akhirat no, inakahan keu we agama islamin, tinoan kiwe agama islamin, maananin ga'niya susunan may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pain Allah subhanahu wa ta'ala si allaw ininen ta kompleto newe kami yene agamabin, duk magrida ne kami yene pag-agamahan bin agama islam ininen. Maananin may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, in agama Islam ininen apabila mga kudambuwa muslimin, mga kudambuwa manusiain pag-agamahanin agama Allah subhanahu wa ta'ala, yene agama Islam ininen, iyene tamanan jakpat si Allah subhanahu wa ta'ala, peggetuune iyene tambal katibayuan, tambal makahap pagdunyate, labinen bang kita mole tudju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari si tenget maudu te ininen, iyene lella sa miyaan mabaya manjari dende, atawakan mag denderende, atawakan sa miyaan dende maglella-lella,
ininen tasagupa wede atau akan tabangga wede yene kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala bang antag se pinapanjari. Bang antag se pinapanjari. Kue sa kaula-ula parkala ininen gay se magrida si kahantang pamapanjari si siyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tasulang wede ine irada kauniyah duk irada syar'iyah. Yene kabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wega ki katauhan tebi. Pinapanjari kita bi Allah subhanahu wa ta'ala minulliya. Pada Allah subhanahu wa ta'ala si suratul Isra. Walaqad karramna bani Adama. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Wa razaqnahum minat tayyibat. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, sabennal pa inne minulliya wa kami anak apo adamin yan kita ininen manusia. Minulliya kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, ga kita pinasagaran wa Allah subhanahu wa ta'ala, sartabu kita samiyaan binettad dia tak bulak. Binettad dia tatahik iban sa sakatante sa miyaan. Iban sa miyaan inete unta te kambing te kemonte. Ininen pangamulya wa Allah subhanahu wa ta'ala sikitein. Pinapanjari kita wa Allah subhanahu wa ta'ala minulliya. Binantu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian tu kita dia tak bulak tu kita pinasagaran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inurungan kita we ne sasakatan. Inurungan kita we ne pangalta. Damikian dia tak tahik kita. Inurungan kita we ne sasakatan. Kue me paintelan sa atawakan ine-ine ne katibayuan sa miyaan. Iya ne panuhutan te dia tak tahik miyaan. Ininen lamud amban pangamulya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kita me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Ubus pa inna ridjikian kami si amban mi an pa inte kinakanhap. Amban panginumde, amban kinakande, amban panemekde, dukkemonde ne. Allah subhanahu wa ta'ala, iyan magridjiki sikitehin, me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban ilian pada Allahin. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allahu Akbar. Iyan ay ninin si baynali manusiain may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban inakahan kita we Allah subhanahu wa ta'ala minulliya kita we ne. Sarta inunungan kita we ne sa sakatan tu dia tak bulak. Damikian inunungan kita we ne sa sakatan dia tak tahik. Ubus iridjikian kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me sahap-hap ridjiki pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila. Ubus pa ine palabi kami se. Amban kemon bakas papanjari kami. Maananen inurungan kita ni akal. Tao kita misara. Kompleto kita duk matate, duk ulungte, duk behete, kemonte. Hap bantukten. Wei kita gainali, wei pemang kita bakas pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Samiyaan kahap bantukten pindate peme kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay tabangga we no kinabayaan Allahin. Bangkani annun samiyaan ine lela mabaya kyo manjari dende. Buandang ne kyo bakas tinakis wa Allah subhanahu wa ta'ala. Samiyaan pamapanjari kauhin. Bangkani annun samiyaan dende kabayaan nun manjari lela. Buandang ne bakas magkabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Samiyaan pamapanjari kauhin. Nali kita bime kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kue ne tabis saraten. In parkala ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yene parkala hadje kamudaratan nen dialem kauman. Sabutte pasongsong miyaan. Yene me siye bakla. Yene me siye tomboy. Bang ine kamulahan bakas tainang din. Dia tak bulak dunya. Amban ginawa barande. Latun si pamilyare. Damikian si inede si kaumande. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien. Subay kita magsukur si Allah subhanahu wa ta'ala.
Pinapanjari kita ni amban me sahap pinapanjari. Bu kita irijikian wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ga kita pinasagaran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bu kita inume yung ne pinahadji amban kemon bakas pinapanjari. Yan bangsa manusia. Yan anak apo Adam alaihi salam. Me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ga kita tali di manusia ininen. Waktu pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala Adam alaihi salam. Iyan manusia paputi Adam alaihi salam. Pinasujud wa Allah ta'ala si iye kemon inain. Bakas pinapanjarinen. Amban malaikat duksad dilipe. Iyan mian painte si oras miyaan. Maananen ininen inangkat kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pindahan no. Kabayaan Allahin. Pinapanjari ke Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan ine mian lella mabaya kyo manjari dende kamulahan si kao o kyo pung tinaiku si agama Allah subhanahu wa ta'ala kani annun dende sa miyaan mabaya kyo manjari ine manjari sa miyaan lella kamulahan si kao Allah subhanahu wa ta'ala mulyane kyo sa miyaan pamapanjari ne kauhin me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amba dilien pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Dambu amban pangamulya kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Apu ti Adam alaihi salam. Pinasujud we ne malaikatin. Sine be malaikat ininen? Iyan makhluk pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iyan malaikat. Gay magduse si Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa pangamulya kita wa Allahin. Apu ti Adam alaihi salam pinasujud pinasujud si bangsa manusia. Ang banilien. Andang na kiyo bakas pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miyaan bantuk nun, sa miyaan yane jins nun bangkew lella kew, bangkew dende kew, ubus mabaya kew pindahan nu, suwe kwe sa kaula-ula, ine gay kew magrida si kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Parkala ininen, dilikaw manamalan si kailum tebi. Dilikaw manamalan si kailum tebi apabila gay tapeges yene mian maghapen sa miyaan ku itu ininen. Pege bang pamayam no sa miyaan yene baklain duk tomboin. Hek ka manamalan maghapen dumain ne dalahat te basilan. Sumagawaanen ine entero dunya ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taibdo terubang wei maghapen me parkala ininen kahit kahanen sinabab amban me labean. Luune ke amban labean iskul, luune ke sinabab amban labean sa miyaan matatoe, labean amban nakura, duk mian labean painte paninged-ninged, duk sa dilipe biidnillahi subhanahu wa ta'ala. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si tengen pagpapanjarine bangsa manusia lelaruk tende. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. O kaampaine me bangsa manusia. Talew kam si Allah subhanahu wa ta'ala. Iere pa inne magpapanjari si kaam ang bandang buwa tibukan manusia. Yene Adam alaihi salam. Asal-asal ten ine amban Adam alaihi salam. Sumagawa apute ine Hawa alaihi salam. Pinapanjari amban payang Adam alaihi salam. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. O kaam bangsa manusia. Talew kam si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene bakas mapanjari kaam pa inne amban dambuwa tibuukan manusia. Wa khalaqa minha zawjaha. Ubus pa inte amban tibuukan manusia yene Adam alaihi salam. Pinapanjarihan wa Allah subhanahu wa ta'ala limbang yene dende. Maananin si ayat ininen. Lelaruruk dende matude tak bulak dunya ininen. Gak niya inalenan bakla duk tomboy. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah. Gak niya inalenan bakla duk tamboy. Tu dia tak bulak dunia ininen. Malainkan lella ruruk dende. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Si lella duk dendelei ine. Mian sa mian nganag-nganag manusiain sabab puwei pegge nganak. Intasaran nas fil alam. Nganag-nganag manusiain sinabab amban lelaruk dende. Dumain sinabab amban tomboy duk ine, duk bakla may kapong tinaihan. Si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allahin, wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham. Tinalew kam si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtilew ne kam ine-ine bakas tainang bitude tabulak dunya. Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala iliin painte ine gay lepas kakahinangten amban kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala atawakan amban yene ilmu Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing katauhan ne may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Amban iliin kanalten may parkala ininen parkala diki-diki do ine kyo parkala hadji hati tasulang te yene kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas kita papanjarin sa miyaan. Ubus kahit kahanen bang lela mag-upera. Bakit jaman jari dende. Demikian sa miyaan bang dende kahit kahanen mag-upera. Mian bang hadja magsuala lela. Bang hadja magbantuk lela. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin subay kita mikil-mikil. Amban matatoe neke. Amban ginawabaran neke. Amban kauman tabi neke. Atawakan nakura dalam paglahat. Si pasalan ininin may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bisaraku ininen dumay ininen pag-atak. Sumagawaanen ininen pangandaakan kitehin. Pegge bangga niya ulama mahatihan kite. Sobra pe kite amban binatang. Taga mata gay makakite. Taga behe gay makabisara. Taga tainge gay pakale. Taga pangatihan ga inusal. Bangga niya ulama mian ine mian makitihan kite. Fawallahi dambu amban sababan. Bangwe ine alamek mian ine. Me kail lumanten dia tak di dalam lahat masilan. Amban mi an painte lahing. Amban kemon na sinabab amban maksiat bakla duk tomboy me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sinabab amban maksiat bininen. Amban maksiat bakla duk tomboy. Sa taidok teru pasongsong niya an bang ine kalaatan nen me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag panganal bindambua kaya matatoe. Taga-anak samyaan. Magsamyaan bantuk ng gay painan no ay gay kaya matuk. Ilana to Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan siniksa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagge magrida kaya si hinang miyaan. Bang kaya magrida lamod kaya makaidok duse. Apabila makahinang duse yan na dambuwa iliin. Ang manilan subay ipate agamaten. Subay ipatte kaanakanten, subay ipatte kaumanten, supaya gaytek kasiksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabab amban mi aduangan, sinabab amban mi aampat, pasampu kayo ubos magmula, yan mi adang ibuhin, mi ahamay kahin. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Taga tainge kite, taga mata kite, taga behe kite, taga panali kite, taga akal. Sumagawa nen ine ga inusal wete sobra pa kita amban binatang may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala ayahsabul insanu ay yutraka sudaha wa ibang bakas pinapanjari manusiain wa Allah ta'ala wa pangannalnin pinasagaran ni Allah ta'ala gay iya tinilaw bang ine bakas tainang nin. Gay iya sidik sa bang ina bakas maksiat tahinang nin. Uwe panganal nin sa iya nadya kailuman dunya to. Dumain may kapong kinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kailuman dunyahin tinilaw kita we Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ina bakas tahinang tentu dia tabulak dunya. Bang ina bakas mian pag-ibarat tentu dia tabulak dunya. Dumain sa iyan panganal ten. Uwe bang kita matay manjari nektebula gania pananyahan kita. Pada Allah subhanahu wa ta'ala ayahsabul insanu ay yutraka suda wa samiyaan niya ja'abatha wa gania guna-gunani. Subhanallah. Alam yaku nutfatan
mimman yumna pada Allah subhanahu wa ta'ala we gakek mian in kita maglangka-langka ininen we asal-asalten bohe samiaan bohe bang patek kakalennuhan pewe ete yene manni paluas amban aslabil rajul hapili hap matres sindende bang patek kalennu pekitingan tanne dumain kesayin mi antagna ten pinapanjari kita Allah subhanahu wa ta'ala bohe dapetak amban diale manni ubus maglangka-langka kita bang kita pinainan makanarka bang kita pinainan dalam kita siniksa wa Allah ta'ala ubus ngatu-ngatu kita hekka be istorite subhanallah me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala taliun dehellu bang ine asal-asal nun bang amban asal-asal nun subhanallah pada Allah subhanahu wa ta'ala puas ambanilian thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa ubus hininang wa Allah ta'ala laha magtibungkel samian yene manilay ilien asal-asal manusiain ubus ine pinapihan samiaan ine isi pinapihan samiaan tolang ubus bu pinabuhan samiaan nyawa ilien asal-asal ten hangkanda kita maglangka-langka hangkanda kita maggud-gud lagi bibang me tomboy asal UN tamanan kabunsihan kumayaman ne wey pegge piling den lelase piling den samiaan ini asal basagan se me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala me parkala ininen pakanarkaan pegge den de keu pinapanjari wa Allah ta'ala ubus duhun-duhunan nu subhanallah me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pain Allah faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha yene inalenan samiaan pinapanjari keu amban bohe dapetta ubus manjari keu manusia samiaan binustakan wa Allah ta'ala lillahi nduk dendehin billahi yene ayat ininen manunjuki we pinapanjari Allah intu de tak bulak dunya duweru lella ruruk dende gak niya inalenan bakla duk tomboy padallahin paine faja'ala minhu az-zawjayn hininan samiaan wa Allah ta'ala duwe maglimbang az-zakara wal untha lellaruk denderu gak niya tomboy duk bakla subhanallah gak niya duwe ininen ubus ngahinang keu dinu we bahasa pinapanjari Allahin gay kompleto we bahasa kulang pinapanjari Allahin atau gay keu magrida in pinapanjari keu Allah subhanahu wa ta'ala samiaan bentuk nun subhanallah padallahin alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta puas amban pinapanjari keu Allah ta'ala amban bohe kalennuhan dapetak yene mian maun hakir bang patek kayene manilu mian lennu pekeu samiaan ubus po keu pinapanjari manusia ni Allah ta'ala we gay kaya Allah ta'ala samiaan bang kyo bakas mate ini manjari abu manjari bulak hininang kyo balik manusia bu kyo siniksa gay kumpas no gay entag es Allah subhanahu wa ta'ala hangkad kyo maghinang sayen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ininen amban me bisara mian Allah subhanahu wa ta'ala in kite mian painte minulliya kite ku itu inebe pamayam islamin bang niya magsailiin pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amman hadith Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pakalehon dipahap kau paindihin ang hinang sinursam atau wasina neme kaguruhan misaraininen dumain pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali minan nisa wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihati minan nisa birrijal wa fi riwayatin ukhra akhriju min buyutikum pakalehon bimahap pain Rasulullahin pinagmurkaan we Rasulullahin yane me'siye lellah magpasarupa si dende al mutasabbihin magpasarupa amban pamisarade
amban sa miaan paling ngande, amban sa miaan ine mian panemekde, ininen pinagmurkaanin. Wa'alamu rahimakumullah, hatihun bi, pegge niya pinapanjari we Allahu Ta'ala inalenan wede khuntha zakar, sebun bi ininen, kau pa inbi lamod kemon si bisara ininen dumain. Ye pinainten, yene pinapanjari we Allahu Ta'ala lellah, ubus samian mabaya magbantuk dende. Ubus samian pinapanjari we Allahu Ta'ala kwe kantang dende. Ubus dinuhunduhunan we ne. Ilien. Ituen pinainten. Pamanong bi hukuman na ininenduk kahatibi me kapung kinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niya pinapanjari we Allahu Ta'ala khuntha zakar. Wa khuntha untha. Wa khuntha muskil. Ini hati na ininen. Bang si basa mianyakan. Hati na ininen me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinapanjari kita we Allah Ta'ala ine khuntha zakar. Maananin ininen pinapanjari keulellah sumagawa suwalanun lamma. Iyan me pamaranan nun samian kwe pamaranan dende. Ubus bang patek kasamian me panghaway nun kwe panghaway dende. Ininen layulam. Jay sinusunan. Bang upama pinapanjari kay Allah Subhanahu wa Ta'ala samian panghawaynun lella keo sumagawa bang patik kami swalanon samian miek kwe lunok atawa samian me palingan nun samian miek ininen gay sinusunan ng Allah Ta'ala yan mi asa ininen sumagawa sumian se me sinusunan yan bang dinuhunduhunan we de parkalailien sampai gay ne se takilale bang dende kese bang lella kese. Ininen sinusunan. Maananin lamod. Pinagmurkaan we Rasulullah inene parkalailien. Naku ito bang niya pinapanjari sa miyaan kahantang nen. Na nambay dinunduhunan. Inahinang den. Melli sa mekdende. Inahinang den. Melli sa sapatos tangatakon. Melli sa miyaan me kurerete. Melli sa miyaan me borak. Pinatahaan me bulukok sa miyaan. Maggalang. Magbadyo dende. Sampai umabot parkalain gay ni se takilale bang inggehin nilalok dendehin. Pa in Rasulullahin pinagmurkaan aailiin. Yene pa inne mukhannath magpasalingo haplella hapdende bang kanian nilella. Pinagmurkaan. Tasamput sidambuwa riwayat pa in Rasulullahin akhriju min buyutikum palwasun bi amban luma'bi maananin bang niya bakla bang niya tomboy dalam lumate. Sibay dinak paluwas man lumate. Dinatahala, ininen pamayam agamahin, si parkala ininen. We ini kam gay mintang. Subhanallah. We ini kam gay mintang gak katuhan bidambuan ban may asbab. Paatag parkala ininen may kapung kinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magmaap sa kam. Iyan ay inalenan pinay al-muassasatu ta'limiyya al-khati'ah. Iyan ay may pag-iskul, mastal, kay kanin dumain kemon sumagawa kay kanin pagyan niya may activities magpansak-pansak samiyaan ine magbayla-bayla samiyaan magkalang-kalang mian binataran may makeup bisan dulella ininen lamod kam ininen magduse may kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala gake pa Allah Subhanahu wa Ta'ala Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabul hariqa. Pakali kam o kam me mastal o kam me yeni mag-ikrar kam bang niya samian me activities kabayaan bin me bakla atawa me tomboy mga inangyain. Pakalehon ni ininen pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yene me siye ngurung pitna si me kamukminan. Ayat ininen, tartanto ininen si yene kisah ashabul ukhdud. Sumagawa, magtawa, maananin dukin me siye ngurung pitna. Maananin pinasakaran. Yene me estudiantiren magbantuk tomboy, magbantuk samyaan bakla. Pinasagaran magbayla-bayla kanian den muslim. Subhanallah. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yan may siyeng urong pitna si bangsa mu'minin ubos samiyaan ine gay se magtaubat
dahil amban kamatay de ineggas sewe Allah Ta'ala inurungan sesiksa tamanan peddi me kapong kinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang payaman nuku itu saien kahalanin Muslim, subhanallah, Muslim sumagawa mian mabaya bang niya bakla, mabaya bang niya tomboy, gak kikatauhan mi pinapanjari Allah hinduero. Nakuha ito sambat ti an sinilay. Iyan ni an sinilay dambuwa amban ine bang kiyo pinapanjari wa Allah Ta'ala lunok me swalanon atawa sa miyaan lamma me panghaway nun ko ikiwan tukden daduhun-duhunanon magsabar kiyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala pegyawe ay pinapanjari kiyo ine lella salasal nun sumagawa bayna-bayna pa in may anuhin may pusong mamon gana problema na ininen sumagawa na ang sumiyan niya meke sinusunan bangsa miyaan iduhun-duhunan we ni parkalailiin. Ikaduwe ang ban ne pinapanjari wa Allah Subhanahu wa Ta'ala khuntha ine untha. Yene sa miyaan dendeye sumagawa suwalanin suwala lilla mian panghaway lilla basagan sa miyaan ininen gaylo sab sinusunan. Sumagawa sumiyan meke sinusunan bang sa miyaan duhun-duhunan nene sampay pa inelella deku. Jay ko pa ini baya manjari dende. Atawa sampay me makapagkasa ni sa miyaan. Ininen, tayo do te pasong sumiyaan. Ininen lamod pinagmurkaan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamod pinagmurkaan wa panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang minurka ni wa Rasulullahin sampay Allah Ta'ala minurka ni. Pegge Rasulullahin jay misara manggelabean ang banwahi me kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau niya magpain-pain na ni sabtum lang bisaraning. Bisara ininen S7 gay magtep dok bisara lamma gay magtep pegya we ay ga niya awam agen dalam lahat basilan atau akan antag-antag ni bisara ininen sine-sine aja makahati duk bang niya sa miyaan magtabarro atau magbuluntir sa miyaan nang mag-translate bahasa Suk by Bisaya atau Chabacano Tagalog at problema ni sine-sine makahati ni ininen may kapong kinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinagmurkaan wa Allah Ta'ala bang dendehin maglella-lella bang lellahin sa miyaan ine magdenderende. Basta te balik hadisin. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'an. Ine makna la'anin. At-tard. Al-ibadu an rahmatillah. Ine pinatala ke wamban ase Allah Ta'ala. Ilien makna murkain. Maknanin bang kiyo tala amban ase Allah. Tala kiyo amban kasanyangan. Subhanallah. Subhanallah may kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amban ilien subay kita nali. Subay hatite agamaten. Subay kita pakale si may kaulamaan te. Subay kita pakale. Tagyawe siya iyan nambal sinsaki manusia may kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pain Rasulullah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijal bin nisa. Pinagmurkaan we Rasulullahin yene me siye lella mian magdenderende. Wala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihat yene me siye dende minan nisa amban me karendehan. Magbantuk lella birrijal, magbantuk lella sampai gay neta kilaleno naan si ininen. Dambua amban makatabang siya, maka-encourage siya iskulan. Iskulan! Nabang kaamastal ine, may Muslim do, wey pesibay hinang biparkalamiaan. Ituen, mian, pagtamam tenebe, sumagawa bang patek kakaulalian kun mismo si may madrasa mag-decoration sa mian bang niya may program. Ine, bakla ineddoin. We sa mian bahasa gay tao dendein. Bahasa sa mian gay takayalella. Subhanallah. Kwedo kyo mag-ikrar bahasa sa mian Allah Ta'ala gay tao magpapanjari. Pinapanjari we ne bahasa ine lelahin nuk dende kakulangan keo. Subay niya bakla duk tomboy. Kasulang no parman Allahin. Kasulang no kinabayan Allahin irada kau niya duk syariah. Niya hikmah, amban me hikmah, paano ne? Amban me hikmah pinapanjari kita Allah Ta'ala
Pain Allah subhanahu wa ta'ala ini, mian pain na pinapanjari kami Allah subhanahu wa ta'ala min nafsi wahidah. Amban dambua tibukan barando. Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha. Bu ne pinapanjarihan ini dende. Sumagawa nen puas ang banilien. Kaniya-kaniya ruk-ruk kamisate. Bisara lelahin sa miyaan basag-basag. Ubus sa miyaan lelahin tagami bongot. Hapang hawainin. Tuwas. Magsadili ruk dende. Puas ang ban pinapanjari wa Allah ta'ala sa miyaan dendehin. Magtepdok siyahin ini lama-lama. Gay pinakitehan auratin. Asal dende asal-asal den. Gay se magbantuk lela. Mian bang se sa mian melli sinelas tartantu sisie. Bang se melli ine mian sa mian badjo tartantu sisie. Sime panghawai ine tartantu sisie. Ininen amban ine kudra Allah subhanahu wa ta'ala. Kudra basag. Dalil Allah subhanahu wa ta'ala ine basag. Iya dan buak-buak patut sinumba. Iya dan buak-buak sa mian patut ine pagtaatan Allah subhanahu wa ta'ala. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisala Rasulullahin sa miyaan ini, wa akhriju min buyutikum. Mian palwasun bise pa ini amban ini amban luma'bi. Palwasun bise amban luma'bi. Amban ilien. Paeseb si me kamastalan, lelarende. Esebun bedehengan nung biparkala ininen. Bang niya estudiantibi ine. Bakla atau akan tomboy amahanun di. Pagyawe pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati kemon kaam iyan mag-iipat ubos tinilaw kaam si bakas inipat min pagtaabot si Allah kiyama nabang kiyumastal kausikan parents webe makanak iyan si iskulan maananen sa miyan si bay sa turing no anak no bang kanian nun muslim ine subay se peges no bang niya estudyantino bakla maglelaos magdenderende amahanon bang umabot niya dapat sa miyaan dapa asekun bang ini bang hadya magbago pegge-uwe addallu alal khairi kafa'ilihi yan bang kiyo sa miyaan ine mian nga ka ininen mabennalin ininen mahapin kwe do kiyo makahinang ni maananin beheno adya ininen magpahala kiyo me sayen me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin, pegkaam si kan parensin bang si iskulan. Subay peges bi me kaanakanin bang niya sa ilien. Peggeway paatag parkala ini sabab ini al-muassas atau ta'limiyah al-khati'ah. Niya pinain me pagpangadjian pag-iskulan dumain labihan agama. Na ininin kay kanin paatag inin magbayla-bayla magkalang-kalang, magdisko-disko, pinag-egod-egod buliin, sampay gay ni makatanam sa miyaan, banggay kabayaan nen lantik-lantik buliin, atawa magpagwa-aurat duk sa dilipe. Hek, kamanamalan duset ahinang mian, iyan mian simi activities ininen mian kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Esebun bi kaam iyan second parents sa miyaan ine simi kamakanakan. Damikian. Amban me labean paatag baklain sa miyaan ataw akan magkatamba baklain duk yene tomboyin. Al khalalu fit tarbiyah. Ini nen manunjuk isimi matatoe. Yene sala pagpa yene mian sa miyaan pagtaalim pagto simi kaanakanin. Wa igay sala. Bangsa miyaan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Takite ni anakin mian magdenderende ni ataw akan maglelalala ni ke, magkurerete ni bang lelahin, sampay sa miyang ngasek ni bistida, magpatahakop ni gay ni takilaleno baging gay ni day nuklelahin. We panganal nun okyo matatoe, gay kyo sinukot we Allah Ta'ala sa miyaan kakainang nun. Pinasagaran we no may kaanakan nun. Apain may ulamain, dambuwa amban nganag parkalaininan. Al-khalalu fit tarbiyah, bang kamali pagto nun. Para Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hangkan subay pahapdi. Subay pahapte ni pagtarbiya si mi anak ten ni. Padallahin. O kami aabar iman. Awenanun bigin hawabaran bin. Duk ahli pamilyabin. Amban tantungan narka jahannam. Ini na kinawinan.
Maananin bang anak nun magbantuk dende ne, bu lela. Bang maananin anak nun sa miyaan magbantuk lela ne, bu dende. Lamod ininen din ak pineges si kau. Peggewe ay hadisin tampal pinagmurkaan. We Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. We nali bekite. Hati te be agamaten. We ini me para sa ilian do. Gini kami pegante pegeste. Subhanallah. Ami-ami ka ame matattu e UN. Magduse ka ame kabung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanong be? Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Bang matay anak apo Adamin dekat ni amal ibadat tentu dah tak bulak dunia. Illa min thalath. Nia atas telu perkala. Yan nabut kita amban telulay dan buhaja. Waladun sali yad'ulah. Bang ye taga anak sakmiaan taga pangaji. Anak hatul, anak mag-ibadat. Ubus pakuhan na kayo si Allah Ta'ala. Upama matatuehin mati. Di alam kubur ko ito. Painanakin ya Allah. Allahumma arhamhuma kama rabbayani sagira. Wa adkhilhul jannatal firdaus. Bigairi hisabin wala adhab. Painanakin. Ya Allah. Kalasahanun duwe matatuekun. Kue pangalasane waktu ni aku diki-diki. Ubus pa asay kun surga, gak niya pagbista, gak niya pag-adab. Ininin kahapan. Sumagawa mafhumul mukhalapa, bang baliktad no hadis lay. Maananin bang makanakin sa amiyaan gak nulig dalam ibadat. Magdusa isab matatuehin bisan dalam kubur. Pegyawe ay gak tapinturo we ni anak nen waktu ni elum tuda tablak dunya. Ang banilian pada Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Awenanun biginawa barandin duk ahli pamilyabin. Amban tantungan narka jahannam. Inin amban me khata si ine. Si pagtarbiyah. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebtebi. In parkala ininen panukutan kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inepe. Mi an da'ful wilayah. Bangkani annun nakura. Lama pag nakura nun. Bisan dunia, tomboy niya, bakla dalam kauman no. Pinasagaran we no. Ilien pukun ngaheka, pegit nakurain masagad. We kanal nun bang kiyaw nakura barangay, bais mayur governor. Samyaan, pasagaran no bang niya maginanginin. We gay kiyaw tinilaw, lais elaw kiyama. Tinilaw kiyaw, bang tages no meges, gay peges no. Ang banilian pa'y pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fi yadihi wa fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi. Bang pa inne makakita ng buamban kaamin kalaatan suwe peges ni ruktangan ne. Duk ininan amban me tamanan hadje kalaatan dalam kauman. Yenel dende magbantuk lella atau maglela-lela, yenel lella magdenderende tamanan hadje kalaatan. Song luta iddo te pasong miyaan bang ine siksa paniksa we Allah Ta'ala si me kauman Nuh alayhi salam mian ine mag-adjal lella ruklella bang ine paniksa sihin song luta iddo te pasong miyaan me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala nali kam dambuan ban kalam masin pag nakurabi apabila sa miyaan ine bang niya takitebi bakla atawakan tomboy pasagarandi naku itu gai kay kahanin sa miyaan, mismo program si madrasa, nyedda oru katuan, nyedda oru kadayang, nyedda oru baranggayin, nyedda oru mayulin, gobernorin, bakla atawakan tomboy mag-decoration. Ine yun. Kasulang nuru kinabayan Allahin, ine, mi an lamod do kyo kwe kantang mag-ikrar si hininang day. Kwe kantang, in makna sin ikrar, mag-agri kyo si hininang day. Subhanallah. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisaraku ininen tambal, wallahi tambal. Tambal me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tambal tebi kauman tenbi. Tambal tebi anak tenbi. Tambal tebi samyaan lahasya tenbi. Tambal tebi samyaan dan buat lahat tenbi. Tambal tebi ine dan buat lumak tenbi. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tambal hadja ininen manamalan. Sumagawa manggi binebdekan. Nagarunia gunane. Buada pun in aku.
mamis saralay niya mebeg dukgana, alhamdulillah masih pagsyukur kun si Allah Ta'ala. Sabab wey, tapasampay ko kamasuliahan kun in ako, ngadji ko tahati ko hukumannen, ubos gay pasampay ko, hasa kalla. Ha, nabang upama, mian sa mian, pinahatihan ko hukuman, pinahatihan ko Allah Ta'ala, ilmu, ubos gay pasampay ko, magpatalibon ko amban Allah Ta'ala, si ina si kakahinang iliin. Amban iliin, bangiya nuhut ni magsukur, pegge gana magsabar ko. Ini nen bisarakun me kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pe amban me pukun nganag-nganag atawa kandanan ngahek kabaklain duk tamboyin. Da'ful iman. Sabab lamma pamaratsayahin, sabab lamma agamahin. Pegge gak ne ngaji waktu na diki-diki, gak ne pakalay si me kaulamaan, gak ne pakalay si me anbang niya magtaklim, magseminar, gak ne pakalay. Amban ilien ngalammain pamaratsayahin, ngalammain iba mi anak pagagamahin, ubos tahinang negay kinabayaan Allahin. Paatag ne ine kinabunsihan agamahin. Ilien nambu amban ine nganag-nganag parkala ininen sabab ine da'ful iman. Ngalammain pagimanten, ngalammain ibadaten. Subhanallah. Pamanong bibe? Amban hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dambua. Niawen inalenan sa miyaan yan nebe. Mian yan siya sa social media ko ito di siligaya, betad di siligaya. Subhanallah. We panganal bin sa miyaan ka ang magpalo si me page de ko ito, hek ka pe magpalohin amban si pa mian ngapat-ngapat. Ngapat-ngapatin ko ito kulang maglabi-labi ro 7,000. Bang payaman no magpalo si siyahin, me 20,000, 30,000. We panganal bin nga kami ba matuk magduse. Gag panganal bin nga kamatok magduse, wallahi batok ka magduse. Pegya uwe, mag-agri ka am sininang de. Bango pa mag-ane ka am lamod pinagmurkaan, masih ka am magduse. Na may kisa bang may mag-sayrin ne? May kisa bang may mag-comment ne? Wow, pinain. Mian tanda do na si Abdul, atawakan, saing-saing na. Atawa takilala na Subhanallah, sinduhin ini ng pekalolaan, gak kanal de ini parkala ininen ini, parkala murka. Me kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Me ininen, asal daran ininen mag-get, biyan ibagaangko ininen, magliget na ibagaangko ininen, bang takite ko paing kubang niya oras, masih salasay ko ini pasalan siya ininen. Ininen, dambuwa do sa bamban ini, pegge lamman ni pag-ibadat den, lamman ni pamarat saya den, lamman ni samyaan ineden agamaren si barande. Pula no may magolos-olos. Si may kahikahan si alaw dunya pe. Inalaan ni Allah Ta'ala ang badkao kayaan nun. Gaki mag-aka Rasulullahin. Ine bang ala ni kayaanin ang badkao pas na masyita. Tahinang nun na ini kabayaan nun. Sine kayo makatawakkal si may Isabela. Palingan si may Puentelay mag-olos-olos. Pinagpayaman no may sa miyaan. Bangga niya kaiyaan. Alaanon di kemon makapalosiyahin. Si YouTube ne, sa miyan kemon makasubscribe si siya, alaanon di pagye matuk kamian magduse. Nabang upama rumay may Muslim gini makaine. Baya-baya de, sumagawa pagye Muslim kite. Pung tinaiku kaam, iyan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala jalla wa ala, innamal mu'minuna ikhwah. Muslimin duk mu'minin magpung tinai. Gay halal ku altabin, gay halal bi, ginawabaran kun gay kumakadari papatay bi. Pagya Muslim kita bi magpung tinai kita bi. Allah Ta'ala inahin, mga kahin magpung tinai kita. Nabang niya sa miyaan, pamanuwi agama Islam si bay tuhute. Hek ka manamalan magpalo, hek ka manamalan sa miyaan ine, mian mag-subscribe, subhanallah. Ubus sa miyaan ine, pinasay-sayahan na may sinduhin, kahapan pa may sinduhin. Hek kami takitay ko, may takitay ko din, may sa miyaan, may sawe-sawe do tapit-tapit do sa miyaan. May magpalo sa miyaan, mag-comment pa sa miyaan lai, subhanallah. May kapong tinayhan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinang niya, gak katuhan di bang ine, pain Rasulullahin. Wailun thumma wailun, limay yuhaddithun nasa ine liudhikal kaum. Miaw kamakolan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narka, kabinsanaan, sine-sine sa miyaan nga hinang story muting, supaya ine sinay, inehin, manusyain.
Nagay makaine bang pagtamam no sa miyaan ga bennal. Ubos sa miyaan niya may masay kao. Ubos miyaan ga do kanal no sa miyaan no bennal. Gay makaine. Sumagawa nen ininen. Okay. Upama katauhan te hinang demiyaan ga bennal. Ubos sinay kite. Sa problemahin pamalabay de iyehin dumain si aturan dalam sara. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kau niya magbisara pinain ngatak ni sa dumain kong ngatak. Wallahi dumain kong ngatak. Sumagawa tambalante ininen iyene kaumante. Iyene bang niya maghapen sa miyan duk kita gay sinusudan taabot sa Allah kiyama. Duk kita gay sinusudan pagtaabot sa Allah kiyama. Wa ma alayna illa al-balag. Ine kami ininen masampay hadya. Bang upaman ni anuhut ni alhamdulillah pegge bangga niya ininen ganiya problemane. Natasabutte da'ful iman. Sabab lamman na in pag-agamahin, lamman na in pamaratsayahin, paatag ni parkala ininen, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Inepe at taklidul a'ma. Iyan paningid-ningid si aga niya inene, ga niya panghati na si agama. Bang takitedo sa miyaan hapol mahannen, magsorpan-sorpan sa miyaan, si me inete, si me besay, si me force, si me samiyaan, si me higadtahik sa miyaan, matuk isab kyo magpatta magpakita may anuno sa miyaan, may aurat no sa miyaan, may ponsot no sa miyaan, magpatek ka magbrief-brief pesinduehin. Subhanallah. Iyabe siningit nun, iyan may siyel lakap si agama ubos may ulamain gay singit no. Nawe pigya sabab kakulangan akal, sabab ala ni iyain ang ban ginawabaran no. Sa ilian may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ilian ang banme kapandakan, mujmal, sababan sa miyaan, ngalag-nganag baklain doktomboy. Kung ito, ine natijanin. Maana natijahin, ine resultanin, bang niya, bakla niya, tomboy, dialem kauman. May kapong tinaihan si agama, Allah subhanahu wa ta'ala. Ine resultanin. Okay, paragnaan naman resulta al-ikhtilat. Maglagumay nililahin dukdende. Pagyawe bahasa sa miyaan ngandel dan buain, pegi bahasa bang bisa niya bakla, pegi kue duya dende, kue duya dende. Naubos sa miyaan, magtapit de sa miyaan, magdiggil de sa miyaan, sampai tahinang nene parkala gay mamanjarihin. Atawa isab sa miyaan, mian lella sa miyaan, ubos sa miyaan niya may tomboy bahasa pegi lella ru. Sampai mag-angkas-angkas sa miyaan, sampai mag-apil, sampai magtuhot duang-duangan ininendambuan ban ine, pamigesan wa sara agam Allah subhanahu wa ta'ala. Paimpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, fa inna syaitana thalithuhuma. Gay pa inne makajari lalahin dukdende, magtuhot, duang-duangan ga niya sawe-sawe de, pegge katelunen saitan, maananin sinasat sewe saitan paatag parkala kinabun siya nagamahin. Naga kita anubi, hek katomboy beteng, pegge magtuhot duk bakla, hek kasamiaan bakla makabetteng, pegge magtuhot sa miyaan duang-duangan, bangga niya ngite, katikahan ni sa miyaan bais, tasasat newe saitan, paatag ni parkala ininen. Buasal-asal nen kamundang tagna, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ine, bahasa pagge lelaro, open kyo pinain pito pluma kami, atau bahasa pagge dendero, open kyo pito pluma kami. Naga katauhan do sabi matatuehin, ini hati jininahan anak nen, gati katauhan do matatuehin, ini hati nganjina anak nen bang kadean nen samyaan. Dia lem bilik depe mismo, atau dia lem lumak depe mismo, pegge bang niya anak ne dende open sa miyaan, bagay ne baklain pilih, ubus dalam bilik duang-duangan, gak katauhan we anak nen, we matatuin sa miyaan, iine jininahan anak nen. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Nali be kita bipahap, tali tabi bipahap parkala inine. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala tambal. Asal ne sa iyo tambalin peddi pait. Pahit. Tuo si may Saudi Arabia, kamanamal maghapen. Agay kumagtuhuma, sumagawa, amban may istorya-istorya, haka-haka, nasa paatag parkala ininen. Sinabab amban ili ang paatag al-ikhtilat, iyan pag, miyan sa miyaan, paglamod lelarok ganda. Ini muharram.
Ikadua may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Paatag ininen ine az-zina, magzina. Paatag ni magzinahin. Paatag ni samiyaan makabettengin. O samiyan ine makapenin. Kuwede ta sambatte si yene parkala jinahin. Imian pa inte ine siniksa we Allah ta'ala yene kaumanin sa amiyaan sinabab amban huto atawakan yene maksiat manusia. Zina, patag ni magsinahin. Niya ni sa amiyaan taga-anak ga ni amma ni gay ni kinatauhan. Zina ruklela ruktende. Ubos sa amiyaan bang makabetteng baklain atawakan betteng tomboyin. Kinawin pebisan betteng. Ininen amban me rajid basak bisalam ulama gay kinawin bisan betteng. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ituin, paatag parkala ininen. Napang paatag ni zinahin, paatag ni samiyaan, nagi harus ni kita inadab Allah subhanahu wa ta'ala tu tak bulak dunya pe. Inadab ni kita Allah subhanahu wa ta'ala tu tak bulak dunya. Subhanallah. Amban ilien. Mian balik ko, kemon nakapalo parisilikaya alaanun bi. Paggi makaduse may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Tasabutte, ikadue amban, nataij, sinhadat tasabbu, az-zina, paatag zinahin, hekka makabetteng, mian hekka masakihin. Subhanallah. Ininen may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, amban may kalaatan, banggay pineges, iyene maksiat, ininen hekka magzina, hekka maghotel-hotel, hekka samiyaan magkaat makana. Wey, hangkan pa yung kwek magkaat, maana, bang betting samiyaan, labian ng mansina, takawid, pain agama islamin, gay makajari ine, gay kyo makajari magpain anak no, pagyaw amban anak zina, ito en hukuman sa agama islam. Ikadue, bang betting ni samiyaan, tinalew ni, kautaktabis to e matatoe, ine, ilabo ni makanakin, inuman tambal ni makanakin, samiyaan, na magkaat yan e kaumanin, mian sa mian ine paatag ni yene parkala inalena nuede mian ine almarad saki hekka pinain tawa me saki ininen sakilella sakidende me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala addatan tebi agamaten bi addatan tebi agamaten bi kwe pangaddat tebi sime kana Quran tebi sime kamadatoyhan tebi sime ka anakan tebi bang tebi proud siye mula-mulahanin siwe addatan tebi agamaten bi pag-addat si agamahin, pag-addat si Allah Ta'ala dok Rasulne, pag-addat si agamahin, pag-addat si magpapanjari si kitehin, yan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iliin may kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amban iliin dehenganon bi mian inehin magpasarupayuen. Bang upama kweta sa buti ang sinilay ka o pinapanjari kay Allah Ta'ala. Khunta dakar, lella kay sumagawa ine, mian mian sualanon kwe dende panghawain nun kwe dende magsabar kyo daduhunduhunanon game makaina ininen yan may sualanon kwe suala dende sumagawa dabe duhunduhunanon pegyanan sininen dinunduhunan may kasinduhanin niya pe may sinduwe asal-asal den lelaro sumagawa ini mian magpapanjari bakla manjari dende pinain dumain dua asal-asal den samian ubus ikatelo tasabot wet den sini khuntha muskil yan nagay katauhan no bang ine gendernen bang lalaki bang dendeke si zaman dehelo ku itu ga ine pagya niya ne mian high tech ne kita ku itu kinatawan ne may doktorin pinayaman dambaran nun bang matres ke atawa bang ine mananing ga niya paatag para kalailian ku itu sa kasabut te bale due miya ando niya pinain pinapanjari we Allah Ta'ala mian dende sa mian sumagawa magsualalela, panghawainin, panghawailella, ini nang gay sinusunan. Gay makaine, sumagawa iya sinusunan niya, bang dinuhunduhunan ni. Damikian niya pinapanjari Allah Ta'ala khuntha zakar, niyan sa miyaan, kwe sa pama, lella yasa, miyan lama-lama ye, kwe kahantang dende, ini nang sinusunan niya, may kapong tinaihan, si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, zina ininen, gay ne pataha ko, pegge bakas tasabut we te si muhadarate mian dehelu turu si ngapat-ngapat yene kalaatan sinzina
atau akan labean sinzina, nataid sinzina, siksa sinzina, na sine-sine lai ine, mabaya sa miyaan mayaman ni ambat pili. Kung ito patatun kita hap ine, nataid si ikatello, al-liwata. Ine makna liwat ininen. Ininen ne, maghapen si kauman Nuh alaihi salam. Ine makna liwatin. Ine lela ruk lela mag-adjal. Naku itu baklain, makahinang sa iyen. Lela ruk lela mag-adjal. Pinasekan akahanti ka welelahin pag tinain lelahin. Inin al-liwat. Gagatuhan ni bang ina liwat ininen. Iyene maghapen sa miyaan si waktu ine zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Kauman Lut alaihi salam. Dumain Nabi Nuh. Kauman Lut. Nabi Lut alaihi salam. Gagatuhan ni ininen. Kauman Nabi Lut alaihi salam ininen amban me maksiat. Hininang we de zaman lay. Mag-adjal lelahin duk lelah atas gak nenia sahwat pilih si dende. Mag-adjal si. Gakatahan ni bang ina siksa ini nen. Pinabuohan sewe Allahu Ta'ala baliu. Ilugungan sewe Allahu Ta'ala. Bu sesamiyaan inume inulanan we Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ubus samiyaan ine binaliskat sewe Allahu Ta'ala. Iyan bulak ini nen. Pinaamban diawak, pinaekem we Allahu Ta'ala kauman Nuhin sinabab amban. Ine mag-adjal lelah induk lelah. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walutan idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadin min alamin. Dinaksinabut we Allahu Ta'ala si Rasulullahin yene waktu maghapen si Nabi Lut alaihi salam waktu yamisara si kaumanne painne o kaamme kaumanku mag-adjal kaampainne lelaruk dende yene duse gak niya makahinangne dehelu amban kaam. Mananen yene duse ininen atau akan hinang ininen hinang lemmi manamalan me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala lemmi natag na makahinang ininen kauman Lut alaihi salam. Pain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran ne innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sabennal pain ingkam mag-adjal kaam lelahin duk lelah samiyaan silabian syahwa magkabaya kaam samiyaan min dunin nisa atas bine patala amban me karendehan gine kaam mabaya patapit si me karendehan. Ini nenambu amang resulta na itu en pegge me baklain trip den dendese. Gak kita kitebi hek kasamiaan magkasa lela duk lela bakla dan buain ubus lela rambuain. Nah ininen maghapen ininen. Andang kita inakahan sa miyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala in perkala ininen haram me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahat basilan asal-asalnen kahit kanne ininen sibe sambuang ngarutak na. Suubos sa miyaan maka-iskul na sa miyaan si Sambuanga, tabo na sa miyaan, atawa sa miyaan niya may activities si iskulan, paatag ni parkala ininen. Tay seb kulay kami silamitan 2007 hatu, inday kumang to, okay? Pangiddoan na jasin, may lelahin sa miyaan, yene may baklain, ilomohan sa miyaan, yene harapan den tabiya miyaan. Itu en nabuang ban murka. May kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lela duk lela. Yan ay maghapenin. May kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ine miyan bisara na binuhin. Bal antum kaum musripun. Kaam iyan pa inne. Yene bangsa atawakan manusia. Sa miyan musripun. Ine makna musripun. Yene palabi ang bansara agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilanggalan we bisara agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilanggalan we bikinabayaan Allahin. Pegawai mag-adjal se lelaruk lela. Ini sambung din. Wa ma kana jawaba qauminu illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Ini bisaraden. Palwasun mi painne Nabi Nuh alaihi salam. Amban kauman biian. Pegawai. Innahum unasun yatatahharun. Pegawai painne insiya iyan sa miyaannya ni manusia. Gayse mabaya si hinang liwata. Gayse mabaya si hinang lela ruk lela mag-adjal puas amban iliin. Pamanun be? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
فأنجيناه وأهله إلا امرأته. Amban hikmah pinaluwas we me kaumannen Nuh alaihi salam amban kaumanne i labean ine mian lapas si amban siksa Allah Ta'ala. Pada lain ilapas we kami Nuh alaihi salam amban siksa duk me ahli pamilyane malainkan andane. Edumain Nuh Lut balik ku Lut. Ilapas we kami Lut alaihi salam amban kauman ilien pegge pinaluwas ne se we me kaumian kaumannen ilapas ne we kami duk ahli pamilyane malainkan andane. Maananen anda Nabi Lut alaihi salam lamud siniksa we Allah subhanahu wa ta'ala. Illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kani annen pa inne yeni andane inen lamud amban me ine binsana atau makalisa siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin wa innahum lasabilin mukim. Allahu akbar. Kakatuan dininin waktu pagua ni samiaan Nabi Nuh alaihi salam duk mian sawenen samiaan inulanan newe Allah subhanahu wa ta'ala kauman ilien binaliuhan newe Allah ta'ala kauman Nabi Lut alaihi salam ubus samiaan ilettean newe Allah subhanahu wa ta'ala bu ne samiaan hinaimpulusan bu ne samiaan biniling binaliskat we Allah ta'ala paniksa siyehin ku itu hek kasiniksa Pinimian siniksa aja samian duk baliu, siniksa aja samian duk mebohe, sumagawa kauman Nabi Lut alaihi salam pinaekem se we Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bakas tainang den, pegge mag-ajjal lelah hinduk lelah. Mag-ajjal lelah hinduk lelah si zaman ilien. Sayen paniksa sisi we Allah subhanahu wa ta'ala, me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nen, nahangkan neta bisarati an sini, wajib si me kamastalan, wajib si me kamatatoehan, wajib si me kanakuraan, wajib si me sundalu, si me pulis, muslim bang niya takite de bakla mi antomboy. Si me peges de, pegge wei siya dan buat siyamban ine, mi an samiaan magtabang delem kauman, magpahap delem kauman, mabaya kekeu binalis katoy Allah Ta'ala, mian lahat basilan ini UN, hadji-hadjene UN atau Pilipinas UN, hadji-hadjene UN sinabab amban, mian tomboy sa mian duk ine, duk bakla atau akan bakla, duk bakla, mag-ajal atau lella, duk lella mag-ajal. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mian si kauman, mian si bisarane ilien, si bisara mian Allah Subhanahu wa Ta'ala ilien, mian inna fi dhalika la ayatil lil mutawassimin wa innaha la sabilin muqim. Ini yang tersebut ini sidang buah ayat. Ini pamaekem mian kauman Nuh alaihi salam Ibrahim. Lesson si Aa inihin. Si Aa mian gak mamatukin. Pegge ilien pa intelahat ilien. Talame yan e kuffar Quraish. Samian bag si Habsam samian magine magbisnis. Natalabe iwe de, pinain ito ni kauman Lut alaihi salam. Ini maksiatin mag-adjal lelah hinduk lelah samiaan, ubus samiaan inumay. Binaliskat we Allah subhanahu wa ta'ala kauman miyaan, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sugpatsin ayat tabasada si suratul Arab, pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa amtarna alaihim mataran, fanduru kaifa kana aqibatul mujrimin. Nasay ang tasabut yan sinilay. Mian pegi mag-adjal ni sa samiaan, lumuwas ni Nabi Lut alaihi salam, duk me kasinduyan sa wene, malaingkal andanen, lairu andanen dalam kauman ilien. Inulanan newe kami pain Allah Ta'ala. Binaliuhan newe kami pain Allah Ta'ala. Iletean newe kami pain Allah Ta'ala. Bu ne binaliskat sa miyaan ni kauman miyaan. Piamban diatain, pinamban diawa ne, pinipis se pain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanzur, kaifa kana aqibatul mujrimin. Payamanon bi bangsa ingge paniksa wa Allah subhanahu wa ta'ala yene mesiye magdahulaka tu dia tak bulak dunya ininen. Siksa ininen tu pede tak bulak dunya. Sa ingge ne samiaan bang si Allah akhirat me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ingge ne tasabuti an sininen pinagmurkaan wa Allah ta'ala, pinagmurkaan wa Rasulullahin. Subhanallah. Subhanallah. Me parkala ininen mian hunit manamalan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Paatag inalenan al-liwat. Yan ay pargala ininin. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tanyad, yan ay al-liwat ininin.
amban hadith Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tariwayatu Imam Tirmidzi duk mi'an Abu Dawud duk Ibnu Majah fa in Rasulullahin man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi sahahahu Al-Albani. Ini makna hadis ini nen. Bangka ampain ne maka kita lelahin duk lella mag-ajjal. Pain Rasulullahin inajjal we dambuain us dambuain magpa-ajjal. Lella ruk lella magpaasik sa miyaan maghinang kue hinang mian yan mag-elandalo papateyun bisi karwangan pain Rasulullahin. Dinak pinapatey. Ininin hukuman pamayam we agama Allah subhanahu wa ta'alain. Si ininin may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dinak pinapatey. Amban ilien. Bisaraku ininin. Kaam may kapung tinaihan kami pulis. Sundalo. Samiyaan. Yene taga kawase. Dialem kauman samiyaan. Nakura. Matatoe mastal. Bangkaam ine makakita estudyant TV. Bakla atau akan tomboy. Atau matatoe sa miyaan, anak bin magbantuk sa ilian ne, pegesun bi, amahanun bi, pegge uweay, tinilaw be kami Allah Ta'ala, miyaan sa miyaan si Allah kiyama, pegge uweay, masul kaam, si inipat bin may kapong tinaihan, si agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Si may pineges, yan may parkalaininin, hek ka manamalan, maasiyat, paatag. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikka maksiyat paatag sa miyaan sinabab amban ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu en wasiat kula saku si kaam. Mula-mula nen si ginawaran ko aku benalnin. Megis ko ang niya tanu ko. Dumaindu ko nakura, dumaindu ko mastal, dumaindu ko pulis, dumaindu ko sundalo. Sumagawa S7 bi. Daku alenanon bi sinur sa ambang niya takite ko sa miyaan. Amban may usbawaris ko tages ko rupineges, gay peges ko. Pegein pagpegesin taga marhala. Makadari kau meges sila biang tanganno, makadari kau meges samian sila biang delano, dan makadari kau meges sila biang pangatianno. Nabang ko makakita samian meges ko, gay ko tinaleo, wey bang siya samian, mian kalaatan hininang din gay sa tinaleo. Uwas bang kita dalam kasabenalan kita ini, tinaleo kita, sabay kita leman si Allah subhanahu wa ta'ala. Leman kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Naimpar kala ininen makamula. Pagya wey, amban me, paano bibi amban me kabayaan Allah Ta'ala gay makajadi sinulang. Bang niya kabayaan Allah Ta'ala gay makajadi sinulang. Pagi bang me elewid, me inabunang bahayang, bisan pesaing ge paglelalelane, bang kanyan nende, maglukuru ye bang inang bahayang. Maananin inakunan wene, si deheluhan Allah Ta'ala sa amiyaan iniya dende ye. Sumagawa pinarupang wene mahadjanain, magpanggap ye sa amiyaan lelaye. Samian damikian yan siye bakla samian ngasek pantalon dende ngasek baju dende ngasek kemon sumagawa bang ine bang sambayang me Jumaat atau Idul Fitri Idul Adha takiteno ngasek gamis itu en manunjuki in irada kauniya duk syar'iyah amban Allah subhanahu wa ta'ala gay makajari sinulang me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sibay tinuhot. Bang kyo bakas pinapanjari we Allah Ta'ala lella. Sibay do kyo lella. Bang kyo bakas pinapanjari we Allah Subhanahu wa Ta'ala dende. Sibay do kyo dende. Sa ilien me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasabot si dambuwa riwayat. Paibangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mian pa inne. لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagmurkaan we Allah Ta'ala mintello binasawe na ininen mintello binisawe na ininen pinagmurkaan we Allah Ta'ala sa amiyaan yanelella duklella mag-ajjal pinagmurkaan we Allah Ta'ala lella duklella mag-ajjal. Itu hekka makainang ni niya kumpasan ko bang ine me bakla duk me tomboyen niya makahinang ni amban me mismo muslim me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien subay kita bi pahap pagkida kita bi bahaya siniksa paniksa kauman Nabi Lut alaihi salam
Inumay, mian inumay te. Mian binaliskat kauman din. Subhanallah. Subhanallah. Ituin makatalewin. Ituin makatalewin may kapag tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Duk ituin, paano bibe? Amban may kadilikawan sin para kalaininen. May katakiten may mag-inuman makalangon ni, magsiyabo ni, magsigup ni. Pagkiwave, lagi bang may tumboyin papelin lela. Duk sigupan ni. Mian sa mian, atawa sa mian anuin. Mian, yan may baklain papelin dende. Subhanallah. Bang patek ka gay ni tapag pinikno. Bang inggehin kinabayan, bang inggehin pinapanjari Allahin, lellahin, atawa kan dendehin, gay ni tapag pinigno. Subhanallah. Ininen, mian bilang lasa si kaam may kapong tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Okay, ine siksanen. Bang niya, bang marinta agama Islamin upama. Ine siksanen. Bang upama lella ruklela makadjal. Pain me ulamain. Magdambuwa me sahabatin. Magdambuwa kemon ulamain. Bang niya magadjal lella ruklela. Ine, dinaakse pinapatay. Sumagawa magsaddihat jabang sa inggelabayan, pamapatayehin. Mag-aka pa ito si Ali radiyallahu ta'ala anhu, ito en pa ito madhabnen, miyan ine, sibay ineggas, pamapatayehin. Niya sa mag-aka sa miyan, amman diya ta puno ilabaw o pinatutan batu, pinaligid. Niya sa magpain sa miyan inumay irajam, maananin, pinagtibakan sampay mati, duk ininen, tamanan laat ne yeneduse, tamanan lahat ni, gay pininig ine bang makastagaan na kiatawakan taga ine. Bang makastakawin kiatawaga. Importante akil balig ye. Importante dumain niya sa miyaan. Dumain niya binelew pag ibang akil balik. Bangga pe akil balik makanakin ubus mag-adjal. Lelaruk lela. Na ituin gay pinapati. Sumagawa makadari tinazir. In makna sin ta'zir, makadari kinalabuso, makadari akan di ilubak, pinanis. Depende ang ban nakura bang ine. Iyan ay pamayam ni makahapin. Ito ay namban niya hukuman. Parkala ininen, parkala ine, parkala maka inu-inu. Ataw akan parkala makadilikaw, may kapong tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Okay? Ito ay painte, iyan ay paniksa siya tuda takbulak, dunya. Okay. Inepe, mian, mapaatagin, ikaampat ang banpaatag bang niya maglelalella, mian sa mian bisan dende atau dende maglelalella bisan dende. Iyan ay mag-adjal isab dende hinduk dende. Dumain. Basa ka niya patag ininin. Ganiya patag dende ruk dende mag-adjal. Niya. Patag parkala ininin. Dende ruk dende mag-adjal may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na ininin, amban me ine, amban me hinang haram. Sumagawa gay sab sa miyaan inumay, gay sab sa miyaan pinapatay. Sumagawa hinang deilien, hinang haram makajari se tinaazir makajari se sa miyaan pinanis may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen, makajari tinaazir, upama dendehin mag-adjal, dende pagkasidende, makajari se kinalabuso, makajari se pinagtala, tegilan na mailumin, makajari se sa miyaan ilubak. Ininen amban me ine, amban me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ine sa miyaan hekka sa miyaan may makahinang niruk. Ito ay namban may kalilikawan. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariwayat Imam Muslim, la yanzuru rajulu ila aurati rajuli, walal mar'atu ila aurati mar'ati, wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid, wala yufdir mar'atu ila mar'ati fi thawbin wahid. Ininen amban me duse sa miyaan, mian lella dende ruk dende. Ininen gay hangkan na dende hinduk dende pa in Rasulullahin, gay makajari sa miyaan ine mian mayam dendehin pilihap dende pagkasine. Yene aurat nin gay makajari payaman ne. Pegge kau ine kau usa pangatian nin pili danan sila makapag-adjal dende ruk dende. Duk gay makajari mag-asik magdambua semmek dendehin duk dende. Iyan magdambua sa miyan upama dambua mi olos tuli sangim sa miyan pegge makapag-adjal sa miyan bagtek ka. Iyan sa satsisiyahin. Para satsisiyahin. Hininin. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Ganiya akal ni mga hinang ininin. Tasabuti ang sinilay. Tasabuti ang sinilay. Mian. Bagyo pinapanjari Allah ta'ala sa mian karya salinun. Daduhun-duhunanon. Bagyo lela. Mian upama magsukalakyo dende.
Na melikyo sa meklela, dakyo baya sa miyaan, melime bistida, melime sa miyaan, me solder bag, atawakan melime, mian me pallara, da. Pagkilamod kyo pinagmurkaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsayin mapatagin, kwe kahantang binatang. Kwe kahantang binatang, istel delem kaumanin. Nabang kaam makagees, may kapong tinayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, makagees, meges kaam. Ito en sesa ko si kaamin, meges kaam, dakam tinalew. Ini katalewan bin. Upama may nakura kaam, upama may pulis kaam, may ansamiyaan, may sundalo ka magbo kaam sinapang, katalewan bin may tomboy do sa miyaan may ine, may samiyaan upama samiyaan may bakla, ini katalewan bin. Dakam tinalew. Bang upama pinain kinasohan kam sa Pilipinas. Inurungan kita hurriyah, niya pridamte, niya syariah korte, awe bang upama, iyan mawapatay lagi makajari. Sumagawa inurungan kita parinta Pilipinasin sa miyaan. Muslim kita, makajari tatbik te sara ininen, niya pinain ine family code. Makajari tatbik ko sa miyaan sadian man hudud, duk kisas. Ya sadian man may pagputok tangan, sadian man may pagpapatay, sumagawa bang paghukom ininen, jinari si kita sara Pilipinasin. Yan ang hukom sa miyaan. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Maapon bi ko si bisarako ininen. Taman ilien ni hadya. Taha pimanamalan sumagawa nin. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Mian supatante bisa. Bang upaman niya waktu. Mian labi na mian da oras. Ininen taymaon bi bisarako ininen. Bisara dambuwa pong tinaibi malasa tudjukaam. Bisara dambuwa barduse. Barduse hekka manamal dusene si Allah subhanahu wa ta'ala. Malasas tudjukaam bilangon biko anak bi atawakan matatue bi bang masaka ang banakuin supaya kami ngama pegge mian matatuehin bang ngama si anak pamahapuin bisan peine sa miyaan pamayamno ama sin matatue si kao sa miyaan pamahapuin si kao ang banilien pakuku si kaam bilangon biko yene sa miyaan inehin anak bi bang upama mian kapeddiam kaam si bisarakoy atawakan bang masakahin matatue bi bang kapeddian kaam si bisarakoy. Dehelo makukuampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang upama niya may magtuon si bisarakoy ininen na ya Allah maapun ko sabab po ay ako ininen iyero pinasaplagpon si tahatikon. Damikian sa miyaan si kaam makukumaap si kaam bang niya may kapeddian si bisarakoy. Buadapon mian pakuko si kaam dabe tay maun bi bisarapeddi. Pegge uwe ay matay be kitabi ito en tambal ininen. Mole kita hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Mole kita hadrat Allah subhanahu wa ta'ala kwenta bisarati ang sinilay. We kanalten pinapanjari hadja kita manusia mangan tuli maganda ngiskul ngaji gak niya binisasi kita. Atawakan maglimahaya ni kita to tak bulak dunya ininen. Gak niya binisara si kita. Nalumayin sa iyan. Pinapanjari kita mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Tinilaw kita si bakas tahinangten. Dukkemon ni katibayuan. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Nabalik ko amay hubaya. Niyan. Bangkam makagiesin do. Asal meges kam parkalainin. Asal iyan zahira ininen. Maananen iyan mian parkalainin. Asal paatag ba ininen. Paatag. Paatag may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian sambat seksoy mian pinain binentel na sihatin na iro umete sab mian sa mian bangge bentel te kita maglibuaran magsukur si kao si gay kita maglibuaran pegi bang kita maglibuaran sa mian kau pegi tati may kasindoyanin sumagawa bentel te binentel ten bakla duk tomboy duk sinen sa mian ine magpasarupa si parkala ininen okay ang manilien mian painte main ne kusikaam taman inin niya sila pagkilalihan tebi kemon mian wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh amay hubaya kabayan kun shareun bi kemon mamayam ininen kaam yan video ininen ambat takalere bang upama sa mian tinalew kaam ako ruin na mahandew ko edu me upain ako ruin edit den dumain dukaam ako ro inamahan din, ako ro pinaguan pistulin, ako ro pinanuhan barungin, ako ro. Angkan seyron biduk takalere. Bang niya nga mahiro kamo inamahan, ako ro. Sinursam do inamahanin, ininen may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala.
mian pandem ko ne, magsugod si Kaam Kemon, mian si Pamayambin, duk si Pakalebin, mian magtabang kita bi maesip, magtabang kita bi masaplag